Allora, oggi parliamo di Segui il tuo istinto, un prodotto nuovo. Segui il tuo istinto es un producto nuevo, completamente natural, compuesto como espátula Stucky por cal, polvo de mármol y piedras. Con una única capa permite acabados lisos o en relieve. Hoy os mostramos el efecto liso piedra pulida. Che vi illustriamo oggi è liscio e si chiama pietra levigata. Naturalmente, Todo empieza con la aplicación de la capa de Primus Naturale. Bene, a questo punto il primus è asciutto, possiamo procedere con la stesura. Cuando se ha secado, podemos pasar a extender el producto en el color escogido del catálogo. En nuestro caso, el color escogido es el KA. Questo è il KA che abbiamo scelto, possiamo procedere. Ecco, qui vediamo dalla stesura che il prodotto è molto morbido e va El producto es blando y llena los espacios dejados por la capa de fondo y por lo tanto autonivela. con questa applicazione noi diamo esattamente il quantitativo che serve. E in questo modo, con questa stesura, Con esta capa, el consumo es de entre 1,5 kg y 2 kilos por metro cuadrado. hai 2 kg al metro quadro. Ecco, adesso è passata un'ora circa, naturalmente dipende dalle superfici e dagli assorbimenti della temperatura. Después de aproximadamente una hora, depende también del tipo de superficie y de la temperatura, se empiezan a ver manchas claras que indican que el producto se está secando. Este es el momento para compactarlo, para hacer que sea liso, tal como os muestra Daniele. Daniele e dà la sua compattatura per portare il prodotto a diventare liscio. Qualora si formassero dei buchi come questo, Si se forman agujeros, será necesario pasar de nuevo por encima material fresco. è chiuso. La stessa cosa se ci troviamo in una situazione che non ci piace o che Lo mismo se aplica a todos los retoques que se quieran hacer. Será necesario aplicar un poco de producto fresco y compactar de nuevo. dobbiamo compattare un'altra volta. Ecco, a questo punto sta asciugando. Cuando el producto se está secando, tenemos que aplastarlo para conseguir que sea liso. El efecto no es de todas formas liso uniforme, como espátula Stucky, sino un liso rugoso, que es la característica de esta piedra pulida. Che è il bello di questa pietra levigata. Nel caso si voglia una lavorazione più Si se desea llevar a cabo una elaboración más manchada, se tiene que efectuar un movimiento plano para resaltar las manchas. Bene, adesso la parete è asciutta, possiamo parlare di finitura. Infatti, essendo un prodotto naturale, Cuando la pared se ha secado, se puede pasar al acabado. Al tratarse de un producto natural, el acabado perfecto es la cera del vecchio,
que está compuesta por ceras y jabones naturales y es lavable y resistente sin modificar las características del producto. Che è la naturalità e la traspirabilità. Ecco, a questo punto la parete è cerata, bella e anche protetta. Ahora la pared está protegida y con cera, pero para obtener un efecto mejor, recomendamos pasar una segunda mano para aumentar el efecto. Aumenta l'effetto. Un piacere da toccare, davvero. Un efecto espectacular. Ecco, adesso qui possiamo invece vedere un'altra finitura. Aquí, en cambio, trabajamos en el acabado de Gioia, que otorga un efecto ligeramente metálico al tratarse de un producto absorbente. Leggermente metallico, molto bello. Ecco, questa la prima mano è asciutta, adesso procediamo con la seconda. Cuando la primera capa se ha secado, pasamos la segunda mano, que le aporta más uniformidad. Otro acabado posible que se puede conseguir con Gioia se obtiene extendiendo mucho el producto. Aplicamos una primera mano y cuando se ha secado, aplicamos una segunda mano, siempre con poco producto, para obtener un acabado compacto y homogéneo, pero dejando en evidencia la elaboración característica de este producto. Este vídeo quiere transmitir solo los conocimientos técnicos. Ahora os toca escoger a vosotros y divertiros con Segui il tuo istinto.